Barwani Lingwasame, Bia Kamal ka Nur Online TV channel, and Joban Lingwasame, Bana right comment your Ladin Wale, Gualok, La Lugan Chaluga Wale, Ray which Kajuba Kasa Sudan, dear generating one don't guy can, teenage Laden or Donkan can Madan Le Road, can imagine looked at Tokadi, King Mumishore a lot, and Kajan Lereme, Banaja Linkel, and Dobadan and Chalugmo Chajaluga Gen Wale. Gor jeno baye nyotin kone chorian lat no ke borai kamandan le rode kimen chore laden walle re wi juba gwada ndana loke dakring ma chatin kanetin konti la jikwara ana gor jeno biana me biya nyani ko kien en wala changa jandang ro wi de jokka paywero ron kin dang ro wi jandang ro di dich batin kontin chala de walle bari wudi en baka nyaka yekel so me donken te ka shob lo ajin gwada na gwijitin ke gwada antitin din dio je kajana me dio je broad ke bekela ko te ga te chala tin walle to gorliang kane diala kontin na gajen ode kan tin lat ko rinde kan ngach guri lere me gwada na titin kanywag lere me ni kane tin ko kien ko de kan te ka liang kam dan le rode gor jen wo ban me ban je nyokel ka gwarun wanga dan che togon wo cha china chi nyur gwalok an wale lugan cha luk cha wegwa kana wejak dundo tene to wan kana shub lodien ko cha ne dok cha je interaba wale re wi ke juba la ne tin konti la tin lat ke lari lat ken wone ne kana chi chin power in tin do gen che jek dundo bana titi bana ka linka do brana chi lerum je to je ko cha na ngajin wale ngo cha luk cha je luk dundo luko mo kana ngajene diala no ngumi chalat ka kan pade ni dangro ki bon dangro tin kontin ci luko mo kana luk gor jeno biya jeling no ka do badani je to je wena me men yam men cha luk ne ko runwang ki men cha ling gwada dana ci luke to tin cha warga yeda ne cha tich no cha je kwenan wale warga yeda ne cha tich kume morai ke dakh machar kene ko la difen lo yer yung machar chicken warga yedan chicken tich ka kume kem yadit no chicken tich ka cha warga mo chaje person warga mo chaje no te ga ton wan ti dakten ton wan long shukume ala difen lo yer nyin gada machar no chika rajin wone ne kene kenyam la code nan look dakh machar kene code mo shi code mitika chuong agata ka wo dong de kan dakring machar de kan look ken ring machar ken dide lenya ko do mo mulogi tinen wala ken de je look international community key international standard men quality hybrid code gen ken it kon dong de lugo mo de look shika net in content la government ki jukume tikala den wona ne kume che ko dana che la den wala ci ken look dien mi guini ken but chan je kule breakdown ta dana ci lugo mo ci lat ke ja kenyam gwadan chiga writing different lawyer dakeng machar gwada dana lincoln tin ke gwada dana right tin war ga dana chikana loch aminyam jene kana dakeng machar ke za dana cha gwain gaje e case dung rekomechi to ka nasir ko ti ya lat ga tam to me dana chi to ka nasir chikala da gwanu wona ne reng machar tiram chenak tele treason mi chalat no tele human ke machal ke war crime mi chalat reng machar teleje reng machar tele mi jiang mi chalat men kan machar kan dur kan jalat ke jene ci kalat ka do mene akanene siden dana ci tore wi kan nasir netin konden deri ga me de kan ngake de kan dale ka mi chale sidi sam de sidi sam ne de wan kwikene ne de ti ke ceasefire and transitional security arrangement monitoring and verification mechanism kanetin konte la mal la ja gorke ki mete greng mi choda lat kam bon dangro per agreement cha tanke 2018 mala cha tan kam dak machar no kene kin mi yadit cha citizen cha ka kam authority ke long no michi ne dangro din dangro michi ka nyen bor yang machar kana bon kin mi yadit michi ka nyen ken bi ka jien bu rin kwan by investigation bu kana olat no bikan gwada dan en chirek te tokten bu kana wo ngach en wo togedi ka togedi so en michi na me wa kan kum kim yadit kan jalat so chala do wodi kur ci tok ci kur me de wolat wi dakang machar na me amishal ke ceasefire violation
ne de investigation lat ke citizen la peace monitoring board ne tin konde la mala ja wiya goje no ngumi choda lat kene tin konde de jalat dundo shi kume man right ke kirme yadi chi kene tin konde don de we ken investigation we ken la de ken but citizen kene tin konde de no mode ja ore alaka but ken lele no e nyok mi chogo tuogo no ne rieng machar chaje yen ka dur mi chala do jen chalat man yam jena malalat ke mi cha ngaje no rieng machar chena chekenak che me chikala do chena chekenak man yam rieng machar chala do norwaya mi keneka ya mi ke ne rieng machar norwaya mi nyodo jen wone na rieng machar why ami ke de mi ke kuma spele ayo and then mi ke de ni kene de ni cha rieng machar chaje bebel na mo cha ja chwal kan wo jan te ke rieng machar da de ni ko nyini de ni cha china wutin so male gene ko rieng machar ne ti ke civilian to kwale to kula support na je chi nyen ke kuma ne de investigate pankin gane kan an gane den konti la jikuma ala de ne SSPDF ko kene ko nyinge civilian so kujimo they war crime de je kulo commit an SSPDF a shimo ne to kona tila civilian gang kan rodien ken na me mi che tuogo no ne de jalat mi sha de ni kan de ni mande tuok de tin ni citizen akan de investigation de kan carry out mi chi ka result kan ojik de kulo ben de rieng machar de je kulo impeach ka parliament ke de je yena ka parliament de je tijino jin ti dwar chi jalat banamo can all these procedures kan ko gor tere do ma cha go tin kan ko gor de al kon na tin yan rieng machar ke je a different lawyer na kan incident dung nasser ano tere rieng machar michi dwar chi latin bara kuma kir mi yadi de na ken nuer wai ami let ke order mi be ka dak rieng machar ajen jugo mono yen nuer wai ami we ama ke de ni SSPDF ban ngaje kelmen ni ka gwade dan me rieng machar me kan kor kan network che warga che gwar wudi chwal ke me kir mi yadi che jogo no kira charwai che bol mel che warga che uluk warga cha je kam podcast che podcast ke ji ender warga der je utu cha warga cha je rejak wudi chwal ke me bol mel tel mi chunyam amena mo che kor che wo ke te ke ne je no kwar kir mi yadi de chana peace chana je implement chana kwak de alan kon ka transitional government tin gam chana kalat then jangut chejeling then incident nasser erol kam civilian kanetin kon la dine roalekan dara kulo ka direct ma charidi kanwar wayami ngaye ken wo kenediti chaga controller michigan threat chikenenen chigre kikanenen mbe kanekien nanka hokien ke nanka gatken la aken la kene jen ngwanmo bikene nyodo mandan de nyoran ko ganken fam ne kien ka gankan dorin rieng machar me kumede kule la ngadi kule la dinika kuka civilian jane ki civilian ku ken kuka lonak inde kula rieng machar chi war crime chi jalat chi civilian chi kenak jala dala lel kenon but not when donke dinika ne dini nyenyo raina amrai kone tel mi chana lat ke ku civilian kone anak ken anotin bokem kole ken anotin ngude wil narudien kode kuma kirim yadi chete ka power chete ka long ko be da kan machar baje suspend ka vice president per agreement da ne cha tan ke 2018 peace deal agreement unless enemy the peace agreement mo cha je da ban mo kana kon daga teleway me de da kan machar de je wi ke je ka vice president so wana makarwa de akel mo ngode wil na rintin mi ci court case be wo won yam ka je unless chana ko na agree ka per agreement da ne cha tan ko jen bel ka jogdo me ajene wo ke me lo ke kuma kirmi yadi jogo japan la ngana prosecutor ken me jo kan o yen we are gwara ji me kan lat ken je to ken cha jono cha gor ko to we are no ngaje la warga mi cha gor dan mi cha warga mi cha je no cha be jiga no men cha gor ken tele lot ki tel gwader woten ajen mo kula ben ko de sidi sam keneten kontin de ko ke kan la peace monitoring board mi te mi ci order lat kan de jeno they can finding they can all at men mi shiri kare mo chikane jiga no rekte gwadme then they can mandan let kene they can shula they ring macha they you chol anetin content ka parliament they do impeach which I impeach they kula suspend ka vice president ko cherek chejalat baname ekir me hadi take direct suspension anyogon ko de cha le gwadme wa chikane dial tel ji ga tel ka titin
wa kir ka ruade let court ka ruade mon jin pa de mukule goin karama mo jin kuram le blugo la ka kwaje le luka kodu mala kodu la jin chele la code ne ko kin dio jena ngai kono no tele fair yatin ka tele transparent tin so much gonna me see the sama jen a international body supported by IGAD IGAD ku is supporter the regional organization and by the international community warole to monitor and to verify all violation of the permanent ceasefire role CDSAM o ken mite ke der misha dur ka agreement da ne chatan bike jien buka no gujen wo to gwadan dien yo miti kan verify bi kul beno no cha mal cha jadak kan CDSAM kan kala da mo kan kana kolat shikir mi yadi che wewe ka power mite ke je wane me tele long en kir mi yadi me jakkes mako baje adjoint ke baje kapchong bna wewe ni amrun ngai konen wonen wona ka wonya right now china stuck me pan tel document to go to cha present and it in court la kum kir mi yadi en walle ja jojen wodibo te ka ko kente gam then she defendery she kan kula rajen wonene tin kwa da kuma char kwa ja accuse ke she ka de ja accuse ke je kati de realika asidi sam akane de kona dejian another thing ko re talk come a civilian kane de ni na me de yik tin point yake mi yadi no ka de ni ku mo ka nyinya ki civilian ne ngum ci kanale jende ti bata gu ni liya lat karam ken ma jurje ramadan ci yere ci jen batini de ngwalung ci yiken ci jenten ngwana mona gwa ko dan gwa de ni kana ngane kana ne tin continent tilanwere kanwer kangana ti jetame kane dangdi sianna ko yene de kone la de ne SSPDF chagwini jenwo isha base chaje de base la ja dak but ne ti tinti liu chaga consider akir god kone kan ga nakti cha wanke kem ko le chaga consider ji Uganda ti konde chi interfere ka ngade ka South Sudan affair ken chaka teach ka ta dana chicken tungwan chicken ga yargi jere wika South Sudan ne ga dan ne kan nwari cha chinana ti no ngoda kana ti mission mon te ti ka pin wona na mat mani mishi na chuptin ko ba nga jeno ngu mtuoka kirma yadit so luga me chire me kono lat luga me chi luga je ko ba jojo gwanwo anga mi chidor chi lado mike de ni nyanya by the way la ka ko ne de ba u jogo no jin chi civilian chi kanang me civilian ano so special enter right now ko na lingo no ne mite ke de mi chi al chi jenak ram mi chi ade la ja kap ke baje try ka baje yen and then yomi cha jigder yo be chutu yen na mo jala lat ken mon this is what normally can take place all the time michi rami mola army ke date jami je jala ches je civilian je mo kere then ba yen according to mandana je ga chalat ko ken ko la de intiken ka mutiken ga kodien but no bare ma char baje blame ka kui civilian te gangana rodien wana me shingu chechwa kam cho to no ring ma chara mutike der la to then chabe ben through government ben through native cocaine chika Africa Union another thing tem chi kon forget ring ma char che ko bide ka juba we ko chamal che jeno then kir ma yadit ko nga jeno chireng ma char che ko juba che gor no all the places tete kuma spela yo teten ba ko fai kendia ba ko fai kendial ko run chang te ka mi chala lat chi mi chala ka ki dagre ma char tem chireng ma char che bele te ka power che bele te ka luang ba go dial ba ka shop fight jenta dana lede jenta mum right ko nene baname charge look a different lawyer Dr. Machar a kenene accusing Dr. Machar of treason and murder is not about justice but about politics a politics ni jen chioti ring Machar mi chidur mi shid right now ka do badani kala gwasme anyom man bana ngai gwal ga jo chalat Dr. Machar is not just an individual he is the leader of the SPLA-IO the main opposition party and a co-leader of the fragile coalition government created by the 2018 peace deal agreement. Riek Machar jela kwero dung SPLA-IO meta mal kene kin yadi ka agreement dane chatany te ga mu kwa gorten chatany je lora bang gor ke je ano karwani tiri shalada cha 2018 peace agreement cha ka mat kel kana constitution lam bungoni mentre yuka South Sudan mo roy narodin ke je ajen mu kwale jokir mi yadi no chite ka lon ko de Riek Machar de suspend so na me amichro de lade no en wale bukon ngaje no chikir mi yadi
kana bonde no cha ka jogo no run bi anyok mon yen nyok ka det 24 September 9 2025 alo run jen chang dana banam to bana ko nyok lien ka jenyo ne ti ngare wi ka so Sudan gor kan mal of course teram long mal but kir kana bonde kana tin kono dong loko bi mal ben so ma jakon ko de na ti bo lungo no en foin den kir ma yadit ba woniam ki amum belel gore jeno so Sudan badak ke gwi jeno jen te ka power midit so na mini akel mi bej ma de konling so mi na me an walle re wi ka so Sudan cha nga jeno cha trial cha ja jon nyoki cha ja kap chong lo ba binala werun no batin ko kien ba lo ling china ti bo wa ni de kone de kume tiken ke private prosecutor dio ja ki ram mo to pinga ke dio mun loka ka pin so ngoda bona mo wa question mu dong ba resrun and tin kon tila defense lawyer ka da ma cha of course defense lawyer wo kana go along anyok changa dara ba to je quick kon dia la chidem chi kon ling pan cha je extend wala cha nyom kwa je extend dio je run ka jo dana cha la dio je bana jo and let ki ju ne tin kon tila ne kon dio je bana keling dio je run ba mi bala da keno dio je bramro do ku defend run dio je chi kon dia la ngaje no wala no shi karwach te karam kel mi chi rwach dio je cha denen gad mungwet miti grun je ndangro do baro cho da la ne dio je cha denen cha yen kel ka gadi cha yen kel ke pot kang ne te run ti 27 years old karodian jen ram kel mi la ram mo mele generator ka muktab garamachar chire ngai kon la generator operator jaram dan la ngat la jalebe la generator dung office ka garamachar la jalebe cha je yen boka gadi kel so mi jakon kodi mi lede a systematic way targeting ne de kontila nuari so jo me gor jan wodi yenalin kata dan en chero lat kije run bana tin kokien bana kalin gwada dana cha court case charge to ko jenyokos we all going to be here ni chang bu kon lat run bana ko gor men to dien ne modong cheda wala cha internet charge interrupt ken tele mi din mi chaling to dia lar de ko kalin after that she can write kata dana chi ko right kije ko gor ko na bana dia kon lat ko rin bana ka ngaki bu kon ko gor exactly way dana be kaka so dio jerun bu ga rodin defend no shiro do dana ngai kon no ba ka tijala tok modong de gujo modong de ran nan ko bele tika ber ke jemo so dio je bana je ngai ke lirun ban man bana ngajin wale wotin kona chati eng ma char cha jiga no tele way mi de je suspend ke je according to agreement dana cha tan ke 2018 a peace agreement and a shoe man wale gore jen wo de la free kana mo mi donga dur mi chalat by the way gor jeno ne ko na date dial de galat ke sidi sam kan o de jana nga parliament mu gor ko je no woy ke je ala impeachment jin mi ci dur ci la den baji joyrar ka parliament ne tin konen te ka parliament no yen ta dan te ge but right now ci kim yadi ci gwinje no be na mo be je lat ka bom de ke power ki ka long de ge no shi mo gwa ki ce chon gwad mani jana na gor no de clear out kan kon dial kon don kan mandan le ro de kan kon ngaj ban je ngajin wone ne ring machar is the only way out ke peace ke mal and dan biso Sudan bi nang niam mikir ma yadi we proceed kata dan gwe jaga ja no be judges no be ke intimidate ke ba ka force ko bi kan mi la unlawful ke mi chit ka mot mi bi kan gor ti men gwe ke wen ken la ken ke je lungan ken ka do dan gor kan o ring machar no de je no genera mi tika dwer so na me chabelet mekane de gorma la tok rewi ke Sudan den bi kana dil ngaje no reng ma chatel dur mi chadir anyo kana peace implementation e dia la shanak point ku me ke mi yadi cheka bu lo jok a chang lat kon dia lo jene ram mo mete ga dur ndama cheka de mun lo jok nyok re ti dia la kon lat ko dien peng mi ni chekul na kon ker mi yadi mo na ka to cheka de mun long okay so na many gor jeno de je nyaka yekel please nyaka ne ko kien mi jiram jirit gwas me ka no online tv channel gor no jin be subscribe ka no online tv channel and thank you chilore te ko chan wan ti channel linkel gor no jin bi shar ba ja gor pin gwas mo thank you for watching and bye bye